Ego nije bio čovjekova prava priroda, nego posljedica neznanja. Bio je generator ego vremena. Kroz dar razmišljanja čovjek je postao jedino biće koje može da oživi prošlost i projektuje budućnost, ali nije znao kako da taj dar koristi. Verovao je samo onome što može da vidi, čuje i dodirne, a nije znao da postoji božansko vođstvo koje traži da sluša i prati sljedeći korak. Tako je iz unutrašnjeg filma generisao ego vreme, jer sve što čovjek hrani pažnjom, mišlju i energijom počinje da se množi. Energija nema moral. Kada daje strah, množi strah. Kada daje ljubav, množi život. Ego je zavladao čovjekom jer je čovjek bio nesvestan. U nesvesnosti, ego je postao normalan i neupitan gospodar života, ali i cele planete. Od dara razmišljanja napravio je strah, kontrolu, istoriju, rat i odvojenost. Umjesto da bude alat, postao je gospodar. Umjesto da služi životu, počeo je da proizvodi buku. Proizveo je toliku količinu zla, straha, haosa i unutrašnjeg trenja, da je na kraju progutao sam sebe. Pregoreo je u sopstvenoj vatri. To nije samo moralna slika, to je biološki princip. Svaki sistem koji troši više energije na razaranje nego na život, mora da kolabira. Zato je ego morao sada da pukne. Jer revolucija ne stoji. Ona se kreće kroz samorazlikovanje. Iz jedne tačke nastaje razlika, iz razlike odnos, iz odnosa novi oblik života. Tako raste ceo univerzum. Ego je bio devijacija kroz koju je čovjek morao nesvesno da prođe, da bi je jednog dana svesno prepoznao, sagoreo i vratio se celini. Zato anksioznost, haos i globalni poremećaj nisu kraj sveta. To je kraj pogrešnog modela čovjeka i početak novog.